I čao svima, ja sam Amina i dobrodošli u moj novi weekly vlog. Naravno, opet ga započinjemo sa mnom. Sa mnom sam rekla umjesto s mamom. I da, još nešto da kažem, započinjemo ga na istom mjestu kao i prošli weekly vlog. Wow, kako sam bila bijela na onoj svjetlosti. Zašto? Znači, ja užo nisam toliko bijela. Ljuče, mislim da ne izlazim iz koma. Majko, drago mi da shvataš goma na istom mjestu. Bogam ljudi, ja sam tako rijetko u koma. Ja se samo tjeram da šitam, ne bi malo smržala. Ma, laži. Nije, sve me šalim se, ne laže, nek sad idemo. Da, idemo da gledamo poklon koji ćemo kupiti mojoj drugarci kod koje idem u Sarajevo. Tako da to ćete da vidite u ostatku vloga, da je iznenadimo jer joj je rođendan tek kasnije. Ali ja neću biti tu jer je ona trebala biti u Americi pa tu nismo baš najbolje isplanirale. Tako da odnijet ću joj poklon dosta ranije kako bi je iznenadila. Ja se malo odmaram. Aminine nogice dok isprobava. Baš se to Ekstra ti staje. Ovo se prvi put. Zapravo da, ja ne znam li ovo teretana ili ovo Bermuda. Dragi maj, priznat ću vam nešto. Opet me objedla da joj kupim pantalice, ubiću je. Sve su to kod tebe dobre investicije. Da obuci par puta i baci. Aj, razbi mi se aparat. Aj, ispade mi. A? Znam da nisu već bi ti to pance rekla. Jesi džubre, jedno malo. Koga ja jutro 4 uđu. Uđeš ti u sve sam da mi pare potrošiš kad vidiš novčanik. Dođi. Dođi na morski greben. Ljudi, moja mama sad ulazi, mi smo uzeli ove neke kape koje popijete kao... Uglavnom zdrave su, nebitno. Da ću probavi. Prirodne, na prirodne. Na prirodnoj basu i uglavnom nećemo davati promociju, ali kažu da su dobre. Ona je probala i ulazi mi uzbog govori, moram te snimat da ti probaš jer su odvratne. Baš je divna mama, stvarno predivna. Dobro mi žon želi, ali dobro, aj zdrave skape. Natjerala da ih kupim. Hajmo da sad ja probam, nadam se da ću preživjeti. Donijela mi je čašu vode i rekla, imaš i tu flašu vode i kraj sebe treba čet. Pa ja ne znam što me ne čeka. Znači moramo sad 20 do 30 kapi, koliko si ti stavila? Možda 25. Što ne kapa? Brzo izlazi, onagni slobodno si. Evo 26, aj kako smrdi ljudi. Uzmi odmah u ruku čašu, flašu, sve živo. Da ne kunim na mobitel same. Sklon se od laptopa bogat. Ajmo, 3, 4, 7. Šta je ovo? Prokutaj, ti si izabrala proizvod. Aj, ugrizla me bukvalno. Jel dobro? Baš si nas lijepo usrećla si. Ćemo probamo imat. Meni je već zlo, ali evo dolazim se polako. Odvratno je. Uzmi flašu, aha. Aj, ovdje mi stoji gorko. Jedno 10 minuta će tako da bude. Ovo treba 2-3 puta na dan, ovo je. Jednom sine uštedimo se ti faca. Ljudi, evo malo da vam se javim, ja sam sad vani, sjedim, čekam Megi. Sad bi nekako trebala doći, čule smo se, kad smo se čule, čekala je taksi. Dugo vremena nisam spavala onako duže, nego većinom sve po 7 sati. Ljudi, imam potrebu sam da vam kažem da ovi kružići što vidite po ekranu nisu ubačeni, nego sam ih ja tako ufatila jer sam preprofesionalna. I baš sam se navikla tako da spavam, ali danas sam spavala 12 sati i ustala sam i bukvalno glava mi je toliko pucala jer sam previše spavala da mi se poslije toga samo opet počelo spavati, tako da zapravo mi je sad gore ako se prenaspavam nego ako sam onako malo umorna, a prije sam baš bila osoba koja je mogla non stop da spava. Evo je, ovo sad, bye. Uks me počeo zezati, aha, pa kad možda se okrenula prema svjetlosti, ne. Uzeli smo duplu šansu. Čekaj, zna lijepo na to. Hoće, misli znaš. Uzeli smo duplu šansu da izgledamo da ima hoćemo išta dobiti. Sumnjam. Ne znam da ikad išta dobijem, ali eto. Hajmo pokušat. Kockar se grije i čuči u svakom od nas i čeka pravi čas. Ljudi, dobili smo jedno veliko ništa, logično.
Tačnije na moju je pisalo 2 put ništa. Na moju je samo jednom sreća. Ali te ne sam u plusu. Ništa, uglavnom sam ovo inače ne valja rad, ali mene Megi nagovorila. Šalim se, nije me nagovorila. Ja sam se smrkla. Ali ja sam nešto ne vidim, izašli smo iz mraka, unutra je baš mračno. Inače ne valja, tako da razumijemo se, jel ne? Eto, nismo ništa dobili. Niko ne razume, al aj. Da updateujemo malo i weekly vlog, izašli smo konačno napolje. Bravo, Amina, bravo. Evo me sad napumpi, čekam da drug napuni gorivo. Ja, to je to. Da on ode uzeti neke dijelove za auto i onda ne znam, vjerojatno ću poslije to kući ili ću sjesti negdje s njim. Ne znam. Jer ako smo napustili kuću, to definitivno ne znači da je to na duži vremenski period, nego idemo što prije nazad. Sva sam nešto zbrdazdala, evo ga. Inače on se voli snima, pa ga sad malo proganjamo s kamerom. Jel ti stvarno misliš da ja tebe vidim kroz tu staklo? A ja sam glupa. Ne mogu da vidim. Nije glupa ba. Inače, trebam se naći s njim, sad on je meni rekao crni Audi, jel tako? Tako je. Rekao mi crni Audi. Kupi sebi neka druga kola, Audija ne prodaje lola. I on stoji ispred zgrade, ali ja moram da provjerim, da im njegovu glavu, jer ja se toliko ne razumijem auto da ne znam čak ni to prepoznam. Znam samo boje prepoznam i vidjela sam da je crno, tak da ono, reku, vjerovatno je on, pa sam vidjela, a zatamljena su mu stakla, pa ne vidim svana. Ali onda i on provjerio, pa sam ga našla. Eto. Došli smo. Kod Logalce. Dreamcatcher. Dreamcatcher. Aj, kako se ispravam da ljudi ne misle da ne znaju. Aha, ovdje imamo, kad smo Amina i ja išli, kad smo bila u Njorku. Išli, da nije išle. Prestani, zvonim se pred ovim kamerama. Kuća Velikog brata sinoć je postala luksuzni hotel sa 5 zvezdica. Razumiješ? Pa šta te ne neš vidjeti kad ću bude rođendan? To smo zagalce. A sad razmišljaj se. Šta, predjet ćemo se poslije. Pa sam jedno. Ovo je skoro ekološki neprihvatljivo šta pakuje ove poklone. Oh my god, it's crveno. I'm scared. Kako je dobra! Kako je top. Bugalca. Vidali. Hvala. Moramo oslikati, to ćemo pasnije. Treba snimiti moju reakciju. Sam vloga. Lažeš. A ti znaš da ja sve montiram u sekundi. Are your attitudes? I mean aptitudes, not attitudes. Is what you're fit. Koliko brada mogu imati? And the third one is what are the relevant factors in temperament? Well, temperament is from stress and your danger while others thrive to them, I mean on them. Some prefer to be problem solvers rather than the basically, when our mind is not working actively, it is still working. But when we're investigating and talking about this, Ljudi, Adna i ja hodamo i ona me slikala i rekla mi da skinem jaknu. I pogledajte. Pojenta tvog outfita ako je jakna na tebi. Gledajte šta je sve na podev, sad ću uzeti da se obučem. Ljudi, trenutno sam ja preuzela vlog na par minuta, to je na pola sata. Amina se slika. Kao što možete da vidite. Moju je dugo da se snađi. Kako će okrenuti kameru, ali uspjela je, tako da svaka čast, odmah svaka čast. Hvala. Malo imamo problem, ovo vrijeme je katastrofa, kiša je pala. Ona je nezadovoljna što je obukla i slično, jer je vrijeme malo loše, loša nam je svjetlost, sve.
ali mislim da će slike biti odlične. Ljudi, sad se slikamo, stavit ću vam ovdje malo da vidite cijeli proces, tako da nadam se da će se dobro vidjeti jer niko ne može držati kameru pa će ovdje spustiti. Ja sam umorna, meni se spava, slikanje smo završili, sad idemo negdje sjest malo, pojeli smo palačinjak. Ljudi, molim vas recite mi, da li vi kad tako nešto pojedete se osjećate ne kilu deblji, nek 100 kila deblji? Imam osjećaj da mi je stomak do ovdje, ljeto ide a ja ništa. Moj stomak je sretan. Ljeto ide a ja ništa i dalje, tako da... Ljeto ide, če je pošlo. Valja obuć kupači. Ništa, oda smo negdje sjest, ništa vam više pametno nemam reći. Ako vam ja budem tužna dok ne jedim, da kad jedem opet budem tužna. Jer se napušem. Tamo ide na živcu, treba na stolca. Haj, hoš više. Ne. Podrigujem se. Ljudi, da ja imamo masku na licu, crno zlato. O, Jarči, dragi. Arči je skočio na krevet. Hoćemo mi na laftu? Niče. Boli dok se nanosi, ali ja ću vam tačno utiske nakon što je skinem. Ima lijepa ulja, tako da kad sam saprala ruka je baš kao snježna. I sviđa mi se miris što je specifičan od Magic Touch BH, tako da ukoliko vas zanima možete čekirat. Ja ću vam utiske nakon što saperem ovo s lica, držat ćemo jedno pola sata. Izgledam kao da sam izašla iz blata, da sam mala svinjica koja se valjala. Kod mene, šta nekako kod mene se ne vidi toliko? Kod tebe se ne vidi uopšte toliko, da kod mene se vidi. Zato što sam natubala, baš sam se bol nanijela. Puno. Ljudi, dan poslije evo da vam javim utiske što se tiče maske koju smo sinoć stavljali. Sviđa mi se kod nje što lice posljednje bude dosta mekano. Sad čkajarči. Evo, drugarica kaže njoj je pored smanjila, ali pošto ja iskreno uvijek kažem mišljenje, ono što se ne sviđa je što je malo pregruba maska, stvarno me bolilo lice dok sam utrljala masku u lice. Ima kao sitne isto kamenišće i kad mi upadne u oko baš me peče, ali rezultati poslije su odlični. Ono što se meni zapravo najviše sviđa jeste što je na prirodnoj bazi rađena i sve su prirodna ulja, što je za sve pohvale, jer snimit ću vam jedan poseban video o tome zašto bi trebalo koristiti zapravo prirodne stvari. Imala sam loše iskustvo u skorije vrijeme, tako da uskoro vam pričam o tome, ali evo utisci za sad o ovoj masci i to bi bilo to. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog weekly vloga. Osjećam se obrukano, uskoro ćete vidjeti zašto. U jednom od novih videa, znači sad pokvareni osmijeh jer prijatelji su sve, to trebate da čuvate. Prijateljstvo nema granice. Tačno. Uglavnom, to bilo to što se tiče ovog weekly vloga. Sutra ću vam snimati još oko Sarajeva, ali neće biti u ovom da s mogu sutra gledat. Tako da vam ostavite like, širujte da subscribe-ite se na moj kanal, uključite zvonce za notifikacije i zapratite me na mom Instagram profilu jer sam tamo još aktivnija. Posavjetujte se sa ljekarima farmaceut. A mi se uskoro vidimo u sljedećem videu, a dotad ljubim vas sve puno. Bye! I nemojte mi virati da izgledam kao BDS kao ona zato što sam s vama. Jer se ne osjećaš kao BDS trenutno.